Kamu ko bang ko? Patang lain lo, ndak ba? Ana do ba tempe-tempe mo de ko ba ko la tempe jo no jo de plus apa tuh? Luko, jatuh bang dia bang. Tapi bang kape Malaysia guys. Aduh ya, baca roy ko. Baca roy bang le to. Ba, le mengalih ni ko. Le talok mengalih. Kau nak talok mengalih cuti lo, libur lo. Masalah tu ya. Magai tu ya. Baca ro na rancak pai. Bisua kamangalih ko indak. Kamangalih indak. Ndak kamangalih wa bisua ko awak la tempo sai mangalih. Wa acar apa? Ko na panyang wa ko para awak ko di Malaysia ko awak di cena ka Malaysia. Cara tu iko pula musibah na tibo. Tu cara no wa ndak jadi awak ke Malaysia tu. Bisua ko ndak ka mangalih awak ko. Wa acar. Caranya biarlah awak gambah palak tu bang. Biarlah digambah dah awak. Biarlah meluang awak ketu sejauh. Tenang lah bang. Tahu sudah lah bang. Lah sama imbu palak bangcin gua di tarang lu banyak nyamuk beko tibo lo anu ko nali itu tu nam lucu jalan itu aduh lah belum terpaso di tarang lu nyo ke api Malaysia kece tapi ndak lo jadi lo lapan nek yo menunggu ke mana palak ko nah ko palak lah imbu kamala bangcin lambek nanti boy upoe ano bibie tantu ala bano laba tumbok Hyundai Plus kalau dia anu kau kelar di hutan kalau orang anu kau dia makan aja kau yang dia Bangladesh kau makan aja kau enggak dah wawak najan nah pasalahan sama ya laba tahun ndak bebersihan imbu kagak ya pacar wale kau basalahan imbu kagak ya lepas nek ya na ye cek lo bukan ada mata na ye ro terpaso iselego ya beragui ya ada empat ada ko selero se ada gui alai tinggal senek le tinggalnya ayo lapat kita petangan lagi le nak do nampak ada orang kau menolongan lah buat sorangan ya kau ayo kita tunggu ya bang cintonya nak do ke timbo doh encak di tarangan palak kau dulu ada ya faedah aku menyamuk basarang selalu Allah basarang sih kau ampun awak deh sudah digambah kau di parun nama kayu mati-mati kau sabui daun kambi kita parun ayo gadang api ya ayo mudah-mudahan selalu musuh lagi nikmat ampi musuh lagi
Nangek dingin. Tajam pumpun. Ayo. 5 MP. Jaki banyak. Banyak rezeki wak. Ya barasian ko. Jen basa kalau musuh basarang sih ko. Bekas sampah guys. Bekas sampah lu. Lagi nyamuk banyak ko. Nyamuk banyak nyamuk. Udah bakar nyamuk banyak. Biarlah. Jangan banyak nyamuk. Tuh. Banyak nyamuk guys. Nyamuk banyak. Bakar terus. Kalau besok kita bakar sampah kalau lagi nyamuk banyak tu. Meluncur itu lagi lo sekali. Ada meluncur mah. Hitam ada belang-belang kayak mah. Lagi lo sekali. Nampak dia besok, empat dia lagi tu. Ayo. Tu. Kalau kau menjadi ambil mudo kau. Ambil mudo. Saya talok menjadi mudo main lah. Kau li talok. Aku bang latarang Latarangan. Habis hari dah bagi kau. Sehari buat kerja kau. Wah. Latarang kau tu japo kau. Kau dah tebang dah kau. Kuah tebangnya. Kuah. Latarang kau. Kuah. Karena ayam kau biarlah dulu. Ayo. Lah. Ambo makan ambil mudo lo, ambil kau. 3 mengubat le mudo kah. Tunggu entah. Anjek mudo lo. Kau bang lapek kami mudo 2 kah. Kambinan awak tarangan tu lawan ambil buah. Pe mudo 2. Angek na badan saya pun nak do minum lo. Ada orang iya do, iya selego pada gue di tadinya. Ada tu dapat kami mudo kau kan nak baru nak. Boleh ada bang ambil mudo kau. Nak boleh hendaknya awak tetap ambilnya. Sebab nak tahan dah. Awih masih angkuan. Lah bang.